good morning everyone. Balik lagi di channel Kabayan Zaman Now. Sekarang Kabayan lagi ada di Times Square, daerah Manhattan. So in this video Kabayan bakalan ngasih tahu gimana cara kita travel di New York. So the easy way how to we are explore the New York is we are going to use subway. So this is one of the best transportation in the New York. So let's check this out. Iya, gimana caranya kita naik subway? Salah satu kuncinya adalah we need to know how to read the map. This is the map. This is fully New York. So New York itu dibagi dua, atas sama bawah. Kita panggilnya uptown, dan ini downtown. So we are here now. Metrocard. Nah, tadi kita udah masuk pakai Metrocard, kita udah tahu gimana cara pakai Metrocard. Sekarang kita lagi nunggu keretanya. Kita pakai kereta yang ekspres. Yang ekspres itu sign-nya A, C, sama E. Oke, jadi kita tunggu aja ya. Kita mau ke uptown, ke paling atas, bagian atas. The next stop is 50th Street. Stand clear of the closing doors, please. This is a Dominican Valley Express train. The next stop is Forest Hill, 71st Avenue. Nah, jadi seperti itu. The easy way how we explore the New York. Jadi kita pakai subway, kemana-mana pakai subway. Jadi itu lebih mudah, aman, praktis, murah. Oke, jadi kuncinya itu. Jadi kalian harus tahu gimana caranya baca petanya. Jadi kita mau ke uptown atau kita ke downtown. Oke, so mudah-mudahan di video kali ini sangat bermanfaat buat kalian. Jangan lupa